Turabasuhuje abandi turabirije uyu munsi tugira ngo tubashikirize amakuru yagiye avugwa cyane muri iki cyumweru, aho cyane ni mu ntara za Kivu zombi, duhereye cyane muri Kongo yacu, ubwo turongera dukubitira no mu karere k'ibiyaga bigari, ubwo turi bubabwire ibicagurikana mu Burundi. Gusa kandi ntituza kwibagirwa kubabwira ibiriko bifurwa muri Isiraheli ndetse no mu gihugu cya Amerika. Reka amakuru yacu tuyahere muri Congo, ubwo ninjye uri kuri mikoro kugira ngo mbagezeho aya makuru y'uyu munsi. Turi kuwa mbere itariki 4 ukwezi kwa gatatu 2024. Perezida Felix Antoine Tshisekedi w'iki gihugu yari mu rugendo kuva mu gihugu cy'Ubuturikiya. Biravuga yuko uyu mugabo ashoboye kuba yakora ingendo zikomeye cyane mu cyumweru kimwe gusa, ubwo yakoze ingendo 4. Uyu mugabo nyuma yo kuwa mbere avuye mu gihugu cya Angola, kuwa kabiri yerekeje nanone mu gihugu cy'Ububirigi. Kuva mu Bubirigi yagiye mu Bufaransa yagiye muri Turikiya, ubu akaba yagarutse i Kinshasa. Biravuga yuko rero bwana Tshisekedi yageze mu gihugu cya Angola aganira na mugenzi wiwe Lorenzo. Ibyo yari bagiye kuganira ku bijyanye n'umutekano mukeya ukomeje kugaragara muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo Lorenzo yavuze ko we azafasha cyane kugira ngo ikibazo cy'umutekano mukeya rwose cyongere kirangire muri iki gihugu. Gusa kandi uyu mugabo yavuye muri Angola yerekeza mu gihugu cy'Ububirigi, ubwo yabonanye n'umukuru w'intebe cyangwa se premier ministre, akaza kumuganiriza nanone ku bijyanye n'imibereho ya Kongo ya none, uburyo ki baba babayeho mu buzima bw'intambara. Yavuye aho yerekeza mu Faransa, nyuma yabyo kuwa gatanu yagiye mu gihugu cya Turikiya. Biravuga yuko nanone ibi byose Tshisekedi yagiye avuga yuko u Rwanda rwo rumuteje umutekano mukeya, ibirego cyane u Rwanda rwateye ibyatsi. Nyuma y'ibyo Martin Fayulu nk'uko mubizi wahoze nawe aharanira kuba umukuru w'igihugu muri iki gihugu cya Kongo, ejo kuwa gatandatu yongeye gutanga amakuru ndetse ahamagaza inteko ze kugira ngo bige cyane ku ijambo rivuga ngo twongere tugarure agaciro ka Kongo. Kongo bavuze yuko cyane bize amagambo abiri, ijambo rimwe ryari ijambo rivuga ngo ni gute igihugu gishaka gukorerwa balkanisme. Hanyuma y'ibyo yongera kandi avuga ko bagomba gutekereza cyane ku ngendo z'umukuru w'igihugu, arimo kuguma kugenda asa n'usubiza inyuma umutungo w'igihugu. Ibi ni amakuru tuzagarukaho cyane kugira ngo tubashe kubamenyesha neza ibyo urugendo rw'umukuru w'igihugu rutwara iyo asohotse rimwe gusa, ariko kandi akaba atari amafaranga ari makeya cyane, bivuga yuko harimo consommation nyinshi mu rwego rwa leta. Muri Kongo nyuma y'ibi nanone reka tubabwire ku musirikare w'ipeti rya koroneli wishwe, uyu yakatiwe igifungo cy'ubuzima bwose cyangwa se igifungo cy'urupfu. Uyu mugabo bikavuga yuko nawe hari abantu yishe, cyatumye bamukatira iki gihano nuko bavuga yuko yishe abasore babiri b'inyeshyamba bari baje bateze amaboko. Bikavuga yuko we yahise ategeka ko babafunga ndetse banabahamba bareba. Uyu mugabo Dogmatis Paluku yavuze yuko aba bantu yabishe nk'uko ntago yakabasha kubihanganira. Uyu mugabo rero ibi bikaba byaramuvuzweho kuva mu mwaka wa 2021. Urukiko rw'ikirenga rwa gisirikare kwa Goma bavuze yuko uyu mugabo nawe agomba kwishwa nk'uko yishe abandi. Nyuma y'ibi ngibi nanone turongera tubabwire nanone ibyabaye muri Kongo. Biravuga yuko minisitiri uyu wari ushinzwe ingendo, ibintu n'abantu, nawe yaje kwicwa aho ni mu cyumweru gishize. Okende Shoribe yarishwe, bivuga yuko yishwe na leta, ariko kandi ibintu leta itera utwaci yifatikanije ndetse leta iri kumwe n'abacamanza bayo bavuze yuko uyu mugabo yari we wiyishe, yakoze suicide, ariko kandi ibintu cyane biterwa ibyatsi n'abamukurikiraga ndetse n'abashuti biwe. Biravuga yuko ndetse mbere yuko apfa inshuti ze, imiryango, aba nabo bagiriweho iterabwoba na leta, ariko ibintu leta nayo ikomeje kwanga. Uyu mugabo rero yaje kwicwa arashwe, ariko ubwo leta yo ivuga yuko wenyine yirashe mu buryo bwo kwiyahura. Reka kandi tubabwire cyane ku birimo bibera muri Katanga. Baravuga yuko kolera imaze guhitana abantu 117. Ibi bikaba ari ibintu bitangaje cyane kubona abantu barimo bapfa muri Katanga. Hanyuma turaza kongera kubabwira ku ntambara ikomeje muri Kongo, ubwo nanone iyi ntambara kuwa gatandatu habaye imyigaragambyo mu mujyi wa Goma,
Julien Paluku yaje gushirwa mu maboko ya leta. Uyu yahoze ari guverineri w'intara ya Goma, akaba yaraje gufungwa azira ibitekerezo bye. Biravuga yuko uyu mugabo yatanze ibitekerezo agerageza kuburira leta wiganira na M23, ariko bikanga, bigatuma aza gufungwa, ndetse n'abari bafatikanije umugambi wo guhugura leta kugira ngo ize kuganira na M23. Ibindi byamuhiriye, ariko nanone byateje imyigaragambyo mu mujyi wa Goma. Abantu barigaragambya cyane kugira ngo uyu mugabo yongere abohorwe, ariko nanone ntibyabakundiye. Kugeza n'uyu munsi aracyari mu mpimba. Rero tukiri muri Kongo, biravugwa yuko imihanda ya Minova ishobora kuba yaguye mu maboko y'inyeshyamba, nk'uko intambara n'ubu ziracyakomeje. Kandi tubibutse yuko abakuru b'ingabo ba SADC n'u Burundi bifatikanije, ubwo turavuga South Africa, bari baje mu mujyi wa Sake hafi aho ngaho. Gusa M23 yarabarebye irabihorera, ariko ubundi yakabarashyeho. Ariko nk'uko twiyubaha, M23 ntago yashotse ibikora. Birashoboka yuko aba bagabo nubwo baje ntacyo byatanzeho, yuko nanone amazi yabyaye igisusa, ntacyo byabyaye. Biravuga yuko intambara nanone yakomeje, kandi M23 ntacyo yigeze itakaza. Biravuga yuko M23 kurenga itakaze, aho ikomeje kwigarurira bimwe, ndetse n'imihanda yose ikomeje kuyifunga. Rero iyi ntambara ya Kongo na M23 bikaba bivuga yuko ubu amaso ya M23 yerekeza ku mujyi wa Goma, mu gihe yosubira gusotorwaho ishobora kuharasa. Reka tujye muri Amerika. Nk'uko twari tubabwiye, ayo tuvuga Amerika tuvuga na Israeli. Intambara zirakomeje hagati aho muri Israeli na Gaza, ubwo Amerika yavuze ko kuwa gatandatu Amerika yatangiye gutanga imfungurwa, cyangwa mu buryo bwo kuzimanura ku ndege. Indege 3 nizo zifashishijwe kumanura ibyo biryo, aho ni muri Gaza y'Amajyepfo. Biravuga yuko Perezida Joe Biden kuwa gatanu yemeje yuko ibyo byo kurya bigomba gutangwa. Nyuma y'ibyo, kuwa gatandatu byo koko indege zavuye muri Amerika 3 zijana ibyo kurya byamanurwaga ku mitaka. Tubibutse yuko ibyo nabyo byatangiwe n'igihugu cy'Ubufaransa. Ubufaransa nibwo bwabikoze mu cyumweru ngaho gitangiye, ubwo cyamaraga nabyo kumanura ibiryo, ndetse bikavuga yuko byabaye ibiryo biroga, nk'uko ari ibiryo abantu bagwaniye kugeza aho bamwe bavira mu mwuka. Nyuma y'ibyo, Amerika yarabikoze kuwa gatandatu, ivuga yuko nanone gikomeje kugira ngo ibashe kubagaburira. Ariko nanone amakuru twakuye ku rubuga rw'imirwano aravuga yuko nanone ibyo bidahagije kugira ngo bigaburire abantu barenga miliyoni bari mu gace ka Rafa. Tukiri muri Amerika, Donald Trump uyu munsi yatsinze kamarampaka mu gihugu ndako muri Leta ya Missouri, ariko kandi bikavuga yuko muri Washington yaje gutsindwa kugira ngo mugenzi we Nikki Haley niwe watsinze muri Washington DC. Gusa kandi tubibutse yuko ejo kuwa mbere Trump afite kuba yashizwaho akadomo kamwemerera cyangwa bikamuhakanira kuzitoza nk'umukuru w'igihugu. Urukiko rw'ikirenga rwa Amerika ejo nibwo ruzashyiraho umukono wa nyuma ku kwemerera Trump cyangwa kumuhakanira kubw'ibyo yakoze mu myaka ishize, ubwo yigaragambyaga ndetse akanatera ku nyubako ya leta. Rero amakuru yacu naho tuyagarukije, ubwo naho ubutaha, ariko reka tubabwire tuti mukomeze mudukorere subscribe kugira ngo tubane mu makuru yacu ya buri munsi.